Nena ngaledek kuno kondang na buciri nakke. Bayi ne palu kecari buku. Maka talu. Tupakko kanyina. Nako juga sahabat ke Rasulullah talabak kecini tulang busuk kanyina. Amak lagi nabita. Ikananya tulang busuk kanyina bayi ne ya. Andre nana cini kinaukuru sedria burune. Burune natawanukuru. Dai yo kata burne na apa sul misoto beru gitu mana sabeda tayan tangannya ya dari itu lo singkarnya kedengawi puna lalu bayi ko ngerti paseng kasadai ko ngurai no ko kejari sada kareng kamana diri lipa na yo kue ka nudu kiji lalu bayi na sing kasai ko mai angura sa nudu ke burne no kana talon tudu ke kareng dalam kepala kuncalen mal ini si rantai lampu. Abis ni kuda dia balik ngerantai. Iya, mata anak pakko saking tahu anak nilai. Tahu kalau menyang anak nilai. Iya, kata bapak ini apa kekuatan abis ni tanah kulai ia mau kesyukuri. Hadirin itu di bagian berkungan sini hadir. Yang terakhir, apa kuncinya nak kita muri-muri mari Allah Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kek neneng iya angania andre mareng kareng Allah Ta'ala ji iya ji pakatalla sa iya pakamate iya ji pakagaring iya ji pamari garing telalu kinia tu garing kana parakan kanring kareng Allah Ta'ala ji sare garing kareng Allah Ta'ala pamari niani kamenjo angin tengang kisambayan 5 waktu sambayan na pokok ia minjo lambe lagi salat di akhirat yang kaparan lu kisih sambayang annabaya iya jika malakkan kanana nabita kada kasiratun min ummati yusalluna sittina sana mana saloi umatku sambayang 60 tahun tenen diterima sambayang mana setre ada ini lebajinya tu sikola sik sambayang Andre tulalang bayari Makkah ni tatar ki anggau kang ibadah haji tema ini ya tulibak ni tatar asambayang lo itu sambayang anu nurukin na sambayang ada na lebat pilajara lanjut sambayang apa randu ni pelajari ruwa mogio kupau me bangia puna menteng ki sambayang anaba jubitita menteng rata-rata tu menteng sambayang bangking kanan nak dalek mangir kutub utara bangking kiri na miring mangir kutub selatan bangking aparan lu ilang busuk mari dalekan kami jadi beteta amenteng andre rata-rata begini tu sambayang bangking na andre na lambus atakak berkisini pun atakak berkita warawa ini maya naik Allahu Akbar pas kira telime tagak labus tu tagak berika lepas tu tagak berika nampak ditaruh limanya lo itaw nampak memang lima na Allahu Akbar alam panau tidak diterima sampai yanta nampak piruan di pau kena terima sikika ye bagi salasa tina maraing diri miruan tahun hanya masalah sambayang ini cerita mingka kodok ya toh minta tulus niya ka segini ya iya nalo itawan na pala isimban niya sambayang ngapain itu talan disuruh dibayar juga lagi pun pusa dia jisaliori kan dari akong tama kopi kasingatin kukana anak buat biangi isari babantu gannya mana tangki itu anak kalau dia tu mengajar tiap lagi gaji
Iya. Hadirin tu ni bakal lebih kumasa nak hadir. Lah diri ni keruang tamu piladar sama ini nampak pinarapi baca Fatihah. Iya. Hadirin tu ni bakal lebih kumasa nak hadir contoh. Bunda dibangun kiri kubur tak salah. Ni tu dibangun dari kubur nak kalian nak tahu ulun nak kongkong. Ni tu dibangun dari kubur nak kalian nak tahu ulun nak bawi. Paling loy tahu dibangun dari kubur nak kalian nak tahu ulun nak jarang. Ibu tak nangis nak bita tu murah pasambayang iring murah itu tasambayang ada yang cari dari ya pasambayang lagi ni bawa di kubur nak urupan sehingga makongkong tahu tulus ngalumbaya iman na ina tulus lumba iman na nak kebiasa macam balau di Masjid Agung. Ku berarti kami nampak pimangiri kanang iman nak berisalah. Assalamualaikum warahmatullah. Andar panamai di kairi niak mustatir ke motor na pantara. Ku tak nang itu motor nyinju mak jauh kan motor itu nyinju na lumba iman na. Dibangun ku buruk na rupana singka makokong. Maka ruah itu dibangun di kubur na rupana singkang maibawi tau tulusuk nilumbayar iman na mengkapalim jai tau dibangun di kubur na ulun na singkang majaran tau tulusuk apadaya iman na iyo andar panalante iman na rokok agyo tomi Allahu Akbar rata fi bongkok na imana kinampato maamah munganaw ang minaw hindi pada na pinruang na pada di sarang sambayang sami Allahu liman hamida lewa fi imana kinampato at kalolok nai andra pa na lewa imana minawang ni bangang ngeri kubur na singkang majaran yang na palinjahin ni hadirin tu ni pagalo kirimasin negara amin awalam paji iya ang orang kita sambayang kami pun kita sambayang ini lagi pasambayang asambayang singkang matu barisi kali bagasin kita sekolah punan perayaan biasa kita ikut gereja lang punan nakongi kemandangan hadap kanan agyo makinja ya kenapa nikung ngepi gerak nang bagyo sehingga balik bagi sambayang Allahu Akbar lebapi nampak tu bagi gyo makmum sami Allahu liman hamidah lewa bina iman nampak ini tu punang minawan jaki barisan lagi iman lek bapi mari kairi nampaton gigit mari kana nalontun minawa tanggal belajar maging daw hadirin tu ni bagal berkungan sina kadet nabi tale bagicing apa da iman na agiyo anak jangan pada duduk kami minawa nako nabi ta punatulus kami nya betul sambayang di akhirat ku sasali ko sebagai umatku belajar kesabaran. Yang kedua, dan ini terakhir, summastakamu nampak konsisten disiplin teregan karena disiplin apa lantama ribawata apa kinu lantama ribawata apa lagi pakai apa lagi pemantangi yang hasil anong baturi halalaka kililiangi angko dia kililiangi harana pun nagintengan sa bayangan nampak konsisten halalaka tuan dunia le insya Allah naku kerengan Allah Ta'ala jannah karena nuangi ipapajinya ka memang itulah matia tambak balakan tampak nasalah di surga bisa diori hakimi na makinakipinasa
Mudah-mudahan tetap lestari kemakmuran hajina. Sampai janjina Nabi ta'al hajjul mabrur. Laisa lahu jazaa'un illa jannah. Nah iya haji mabrur ka tina paling pantas papalasana pasangalina surga. Mudah-mudahan hajina haji saya kaliori dan ia tetap mabrura. Yang kedua, mudah-mudahan digarina isaliori din aja tiaji garin pangurisi batur Allah Ta'ala yang gagarin panlo setri dosana karena nabita maridul mu'minu yawman yukaffiru dzunubahum sanatan garin na tumatap pagasian lo ipamampuran yung dosana selama 1 tahun. Mudah-mudahan apa na baca sumpah dating imam boto matene. Mudah-mudahan haji saliori waktu nalamate nalangir kinjo ayat ka nalangir kana pakyo ng lataan yang asan tau labon ang surugaya punala ni beso nyawana nalangir kana pakyo ng latala apa kana pakyo ng latala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sikap manyawana atangku mabajikangan sin panggaukana irji'i amin romako ila rabbiki mangiri karenu radiyatan mardiyar goknya nurannu dan ikaranua andalekan kuri karenu goknya nurannu anatarima kulla ta'ala goknya nakaranua Fadkhuli fi ibadi antama makusilew atangku mabajikangan sa pangkaukan dasaliori. Ani pagpatayan dari Allah Ta'ala di akhirat salah tempat yang layak di sisi Allah, yang di surga Jannatun Naim. Kemudian kepada anaknya anaknya pasangi terlalu laki setiap lepas sambayang bajai Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi nak disaliuri upaki nasawanya jana anak kuliah. Kebetulan kuliahnya di perguruan tinggi Islam di UIN, ya, Universitas Islam, ya, negeri. Kuliahnya anakku. Jadi mudah-mudahan ngajari anak soleh, anak-anak bergurunya, mudah-mudahan ngajari anak soleh, mengerua si tahu guru si tahu bayi ini. Nah tetap berdoa nih bersambayang, Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah akan dosaku, wali-walidayya dan dosa-dosa kedua orang tuaku, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, curahkanlah kasih sayangmu ya Allah kepada kedua orang tuaku sebagaimana beliau menyayangiku mulai saya sejak kecil dan murid-murid yang disediori burukna karena ini anak membaca kamanja. Hadirin, mudah-mudahan si kamata munabokuya disediori niat kita abah sak barak baturi musibah sana kepaikna. Akhirnya sebelum kita berdoa bersama, kembali kita ngasih, memang kita sama-sama maca kulu Allah tapi tak lunta. Karena nak pinta inai maca kulu Allah pintalung singkam mai pahala tu maca ya kurangan sita maka. Ibaratnya ini bagi-bagi ini, ya malam terakhir ini. Karena kita sama-sama membaca Quran atau pinta-lunta dalam bala minawang ki apalagi kata bandar ramai kunanya habis bilangan pembacanya Quran Allah nebania tak pinta-lunta singka malik bagi nebania di pembacanya aja saliori lah bibis bilangan tama Quranana. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. May makinagimasihannya ya cinta o karen ibabatuwa ng bahala na bacakulo halaku mangir almarhumah Hajjah Siti Saliori binti Nabi Rikubuluna. Setelah lemak ini mama kita sama-sama berdoa.